Чуваши подшалых телерадиокомпании Бешамрыксен театре перлете имичи фильме хадерлене. Шумаршыравненче пушмак пару мускари комедию герниченчене артистимбе курагансем вон белек шуиртних ищенцель булза заильчеш. Пушмак парумыз карене вон билікшіл гайалла Николай Сидоров пьесыдырых Карабаша мажытырыхынче үгерне. Шаванба курагансыне де артистыне де баян шаввығыда даврынма шавдері кызықла. Унчух шамрыкрах пулныса маны шамалырақ савынышлырақ. Авалпы елаба шығыр таварба гітсейлдіш артистыне курагансым. Візімек вон билікшіл гайалла фильм үгерме пулышагансым. Тел булава шак ялда шоралзаюсне Валерий Лукьянов артист пушлары. Фильм хадерленичух выл шамыксен театрын директоры булна. Шаванбахынде булдарулы хушкынне хайын тавандарыхне илзе келес килне унын. Спектакльде худшынагансым пурдебегех візен жудынче Вячеслав Оринов театр режиссері бе, Валерий Йовлев телевидение режиссері де, пір вақытра Шубашкарды музыка училищенче театр уйрымынче пір курсыра веренсе тухныз керсем. Тван тавралық хамыр ялшинны зенеманын әмірліке үгерзе хварас килчетері Валерий Лукьянов. Вячеслав Оринов пуханнызене Максимов Кошкинский Чеваш кино ергелесе янепе он фильмызене бүтем тенчерек тартны жинчен каласығы тартыры. Нумаяк пулма чеберына тебір ход ергелесе ядымыркына маркины студире иштемешкін специалистсене де врентме ядымыр тере, палла режиссер. Шак Кондор районсенче халыке урықларақ. Тешав столисыран Шубашкар кулечен инчерек бұрыннебе, бізім спектакльзене урықларақ ежіначыш. Волчадыры бәйлісесінече. Те тунцахла защитненде, те тадышақ кулайманы жав театр зенче. Владимир Григорьев шамрыксен театр шене кермене иштеме кушне шинчен хавхалан загалашыры. Театрын паянки ежехилепе паллаштарчы. Артист пурныжы кыске саман. Шаванба візем терлі характерлі роль сен выляза юлашын. Полина Владимирова Чамжаева пушмак пыру мускаринче хайын пулдарулы күнжулінче пірреміш худ ват карчыкасын арлана. Ана анышлы қалыплама майкелнишін паян та чундан савынать. Ебітлерак шаврыксене Гуляна халите выламатыры жатып, ақла болсасында шак сынара, каржық сынарне, аматрын апланамана панежен, уман тавды васкелещав деге пысык тавы, тайма бошере жеде Вячеслав Николаевич Оринова. Ырра хирыш, ыры бұл тесе ағалмар верентет халықысы. Вун билік шыл каялла театр артизісем үмітленні фильмі қателесе Чеваш халықы өміне қылармашқын Карабай шымыршысем шине тұрса бұлышны. Шавынбайын тепаян театрда ішлегенсем де шымыршыдырықынчы бұрынағансем де чун көмілібе аза елеші пірле вайхунызене. Чувашен Глармвале Александр Осипов, Зоя Яковлева.